Salam alaikum natakan bismillah alaikum na fon TV kama kabaro benu go magaga mare nyaare dugo konte wonu kunkinya ndaga lenki Fransi président Emmanuel Macron do i ministre nu piliriye ntakabaka jesalim yerenyo be kan kawana njamena kenga ni chari capitalinga na sababu nya wati burebe go tari itiriye ntakabaka Redina toki takuranga na gole Kenya dome telen kama egauti kebera video conference. Arabadang intege komite M5 me wale yugoyi yu manke shogel kokala maigara koi nanti woni jamamba ke korenya bao gole ke gauti mogobe ane maga anta kama na nyakenga sorasu nuku ga kama na malike gole mogobe ukuma gole ke nyaken kane maga ukunti malikurumbanya Laliti gemenga burung kibarenga jagundana nu nyumanke kendo ministri bego khalsin kibarenga do seru benu gawo farni do burung pin kibarenga ira mengalenya jumadangin teke kebe gariti burung jonkon kotenga keni farni botonga bugu wujunu sikiro kamuna gati nali wujunu siki aro kamusegia kende sai mengaleke nogondi seru benu gawo burung pin kibarenga ira ko inanti gouvernement na hobugu burung li jonkonga jamane nogondi ado duan na hobu e gorenga iwa murunu bankin serun kamaga ina tambo luya fane ina kata parni jura litini jamane ken nogonde Abarika alara sino kabidange fale malindara pong sege kidali gouvernoran kama ken kite komite ndo alije ngeme ntakuna ngeme beganya malinde mandanunda ko nantiken kubari linge malile munda kendi sa colonel Asim Goitara ko nantike gole mo surondenda kamunna gati haramaremana du igirna kenenga minismanda ko nanti kungo milo bane dolari kiniya ina dude matikenga Kukwaro nyo magalenki na kagara onati no gemedi na ko tatana